atas kerbau kerbau. Oke baik. Surokuren bisa bergabung kak. Oh gabung, oh tidak bisa gabung kalau pakai aplikasi begitu kasihan. Kau koran bulami anda makalima mi gaya ngadiaru anggen natara pangadilin do bulan diong kaisungan rara mi anggen natemai simbol ngomanik lokon loe rara anda makalima milendu tamalang tanga taula adi temasi si pemanta peru padikan nanggama kalimana tomeng kapunan gayang anggin na teme tomera usoro pindan loleran namen buat tasa dio ko taruno si sabong solara gak si kadawa di gua tama alia si pakatano to roma abera si para darah daun nisu angga mairi Tebe sorongan sepu ada nalim bawa dukaya taruhan sampo mas setodolo perang barang paulutan damariyo di gotong pon tomaidun pote di bolong melayoki si taruhan sepu lemak pangan ada nagama dengan apa di kuan nama kariman tebe katong konan rarap makabat makalimak na di kuan nama rampak tebe kaus nisungan base situngga rapu Bale kami kiko tabe, pangalama taru tali nga kami mas solana sa pangalama taru ini pak perang kami yang kami melo sa melo melona masukan sa masukan sokana kemabang baluangan ni lang telubang pamasaka tangken sur rendem bulan na damay katutunan katungkonan lagi pamaleso lante agak na katungkonan
Ugwa milago kupugaga kupusuluk sana dia tabe ta lesangi temai tangken suruh nararama gambar pakapan na temai tangken suruh na pase situ ka arah tabe Terong di Sangyong terong. Lamporkan katabi dapat nilai pengabit di sebanasan tarapak tapi ini juga saya ke kesu tidak terong to terong na keluar kan tiara Romi Malango nabawan papa anda terong na keluar kan tiara Romi Malango nabawan papa anda tidak terong to terong na papa pionara di Manokwari nabawan papa pian terong na papa pionara di Manokwari nabawan papa pian tidak terong to terong na papa Aldi Dewan Tarakan nabawan Bapak Amder Irungna Bapak Aldi Dewan juga Tarakan nabawan Bapak Amder Kita terong to terong na keluarkan ni Rina lo ni Karmian nabawan Bapak Abner kaya terong yate napatutong Bapak Abner sa Pangli so Karunian napatutong Bapak Abner sa Karunian Oke Rigel, terima kasih. Barbarkan lagi mintanya, mantap. Oke, Pak. Oke, mantap. Terima kasih, Rigel sudah kirim bintang ini guys. Oke, Pak, mantap. Oke, mari cucu-cucu nenek yang lain kirim juga bintang. Bagaimana kah? Cucu-cucu nenek yang lain kirim-kirim bintang dong. Irongna Bapak Abner dan Patutong Lian Palawa bukan Wisawan. Nama perangi bahasa itu kacis baik. Ya kebaiknya ratna sama panggung. Baik nama Mama Mitra Jumai Jayapura nabawan Bapak Abner. Baik nama Bapak Mitra Jumai Bapak nabawan Bapak Abner. Baik nama Nepino
Lomay Karungian Pangli Labawan Papa Abner. Baina Papa Erli Lomay Karungian Pangli Labawan Papa Abner. Baina Papa Bahari Lomay Karungian Pangli Labawan Papa Abner. Baina Papa Ikson Lomay Karungian Pangli Labawan Papa Abner. Baina Papa Willy Lomay Karungian Pangli Labawan Papa Abner. Baina Papa Datu Lomay Karungian Pangli Labawan Papa Abner. Baina Papa Erli Lomay Karungian Pangli Labawan Papa Pian. Baina Papa Datu Lomay Karungian Pangli Labawan Papa Pian. Baina Pino Lomay Karungian Pangli Labawan Papa Abner. Baina Papa Wini Jomay Nabire Labawan Papa Pian. Baina Mama Aldes Jomay Surabaya Labawan Abner. Baina Nek Lain Sambali Palawa Labawan Papa Abner. Baina Papa Silon Jomay Malinau Labawan Papa Abner. Baina Papa Onel Jomay Balikpapan Labawan Papa Abner. Baina Papa Tanu Batu Daniel Lande Pata Matallo Labawan Papa Sopi. Baina Papa Onel Balikpapan Labawan Papa Abner. Baina Elizabeth Lande Eliezer Lande Pata Matallo Labawan Papa Sopi. Baina Papa Iren Dameto Sarle Labawan Papa Abner. Baina Papa Sindi Lomay Karungian Pangli Labawan Papa Abner. Baina Ne Janet Jomay Balusu Labawan Papa Abner. Baina Mama Henry Jomay Nabire Labawan Papa Pian. Baina Mama Aldi Jomay Jayapura Labawan Papa Pian. Baina Papa Yuga Lon Pangli Labawan Papa Abner. Baru betul bersemangat. Oh, Toro makarimana katungkunan tangga mairi ira makamban. Agaw ni sumo marampa temay kakendenang malalundun dio batanga di kaleni masulay sa temay renden bulan na darian bati. Tiladun kamateluba bamasangka. Umpaurong makan ni palees sa mapati ikan na bisara men masila ko batanga di kaleni kuha. Ketika ni manita may surungan sepultoro makai kaluan sapa imbayan mabeko roko suling kalarami pagkapan nadikan manita may surungan 5 kaduan raga toro tama maupun laku batang nadikan ini masulasa kamalatakan makni dia mau pak dengan kamalatakan karena dia harus menawa. Dan nasyaupan di katungkunan tatil puna pinelakan kamadan dengan tak natanga pesalisia natanga si kiroko yang murarara tatawa tua natanga si pemanta mandela murarara lomba-lomba tasopan di masuranasa marah satu. kesulaki ongan di banuan Dipasiru kacang le. Dipasikan di kacang. kesulaki suka dipasikan di kacang marah guys. napas sakit kaubanan talu sama buah bandang
antamasa kemairi. Ada kacang sembunyi, Pak? Kacang sembunyi? Kacang sembunyi itu kah? Oh, tidak ada. Oh, saya kira kacang sembunyi. Dako patoke dako nen ketujukan disepakatan atau rolang deka mainunan selama laku batang di kali ini masuk nasa makari manti ulang deka mainunan tabe. Oke, baik. Iluk li. Iluk tuak. Tuan ti ko ka lamay te lantang taula abik agada sanurang buku. Halo. Yung may babangan na lupa Mantap. sangka pos depan tung kasenangan arokoti kambio santu anda to sana siturusan la piladung kamate kamay duna. Yung to sana siturusan na papaipon yo memang kasa marinenan terong magtukunan lagi maaway mata tung kasenangan. Sang siturusan saat yang karena keluarga ne Erian mende di kay Palawak marini nanti dong mak kepunan lagi Pak Wai mata turun tasengana. Sang siturusan saat yang karena keluarga ne Kembar Makassar marini nanti dong mak kepunan lagi Pak Wai mata turun tasengana. Sang siturusan saat yang karena Pulayupa Regulia Semana di Iya nih. Oh. Lari nih. Tay nakan nih, minta nih. Tay na mo yan. Nala syutingan na, minta rin syutingan nih. Pasca atule ipon di Makassar maabulian baipun di Matua di Tanah Balik lagu Bapak Jaya sang siturusan sang tinggal Bapak Muka Palawak Medede maabulian baipun di Matua putu di Tanah Balik lagu Bapak Ibu sang siturusan sang tinggal Bapak Pedi Kendari maabulian baipun di Matua di Tanah Balik lagu Bapak Abner sang siturusan sang tinggal Nekaila Palawak. Oh, salah tabir ya, belum datang, belum masuk. Oke Oke guys, wah. Bapak Jaya, saksi terusan sampai kerana Pak dia. Mantap, di sana ada banyak piring-piring guys. Makulian bayi pun tema tua, putu dengan tamalin lama Bapak Abner, saksi terusan sampai kerana Yonatan Rambang, Batu Bapak Abi, Makassar. Nama abulian bayi bonde matuan minta namalit laku pampak esa. Saksi terusan saat yang kerana nita batuan
Bulian bay bonde matua metanda malik laku Bapak Jaya sang siturusan sang yang karana ne el jong mai bodu mak bulian bay bonde matua metanda malik ne ekidio sang siturusan sang yang karana siapa ne el jong mai bodu mak bulian bay bonde matua metanda malik laku Bapak Sopi sang siturusan sang yang karana siapa ne el jong mai bodu mak bulian bay bonde matua metanda malik laku Bapak Abner sang siturusan sang yang karana ne Elius pun tulibok mak bulian bay bonde matua Pak Wai mata tung dasangana sang siturusan sang yang karana Linda batu mama naya pun tulibok tutu metanda malik lagu Papa Jaya mak bulian bay bonde matua sang siturusan sang yang karana Papa Asti dinikah tutu mak bulian bay bonde matua metanda malik lagu Papa iya sang siturusan ne asti toro karo mak bulian bay bonde matua metanda malik lagu Papa Jaya sang siturusan sang yang karana Papa Indah Jobetika mak bulian bay mak tangkian suruh bonde matua metanda malik lagu Papa Pian sang siturusan sang yang karana ne kirim batu Bapak Asri dengan pakapan nanti mbak pada ditibik kama arende nanti dong mak tugunan lagi Pak Wai mata tung kasangan sang siturusan sangat yang karena Papa Iren tapi Pak Bedi dengan mak bulian bayi matua metanda malik lagu Bapak Jaya sang siturusan sangat yang karena siapa Papa Kiren Batu Edi dengan Pak Tidikat mak bulian bayi bonde matua metanda malik lagu Papa Cencen sang siturusan sangat yang karena Papa Herlan Jayapura mak bulian bayi bonde matua tu metanda malik lagu Papa Pian sang siturusan sangat yang karena Papa Herlan Jayapura tutu mak bulian bayi bonde matua metanda malik lagu Papa Jaya sang siturusan sangat yang karena Papa Nia Batu Nerlan Jomai Jayapura mak bulian bayi bonde matua tutu metanda malik lagu Papa Sopi sang siturusan sangat yang karena Nelita Palawa mak bayi bonde matua tutu metanda malik belanda batik to sa tempo mimik to situlan dari Pak Wai mata yang tabe di panampulo kita to kumuhan ya to termos lo simpang tingay na warna biru mindantang ng karni yo yan na tabawi lumit pataro iso dapo umum dito lepa ya to termos warna biru lo simpang tingay na yan taden ng karni pataroy pokada na ka na di pataro so dapur umum yo kumpay na pacampuro na karitiro na to duli na to na yo oke baik to sang siturusan sangat yang karan rombongan mapen warna tabu ini na kanyo warna biru kapoyan ninde Mario Rio talam di idoso tatoroi roko tasike taloni apa temi pasirwan na bating ito may lalang kaloo na Mario selalu sangat la dilempangan diole pingkun la dilindungan kena bapak kuyoki kena sanda simisaki kena tano tono toki
Kaulang turanan nagi toda puo ngale ao obela belaran na pangala kayuan na. Koyor emoyan na makamba niya sara diyo batanga di kaleta moyan na malimpa pempatuan diyo tondong toba teta. Sena ada anak pada sama pangaliliran na pada dilebongan bulan lain niya na lain sangkaan na daenan sama pangaliliran na kabar luar ada anak dikasih idatu sangkaan na dikatangka ampulepa. Ada anak isang tolandal lagi sangka anak pelele tolele yang kurang. Kumua kebetan irambua pindah kabutuan kula. Ketunan nangiroto omer ruayana kalampunan Allah. Tangala dibela di tanang ni boko oleh tangala di kulle di amboi masuasa ini bima Allah to tema ini mi kulla to marasan teinde sarona bombongan rarap rintin mariona tongkonan buntunan di pegaren tetiang lingit pama pada mamali budi taring sama pangaliliranda pada ngadi mangkasa podio pada ngadi mangkasa karampon nato male maalim bakalan do katutunan nato tumuntun taman di baroko pada nganatek kenan doke tom para pangulu makati toallo nangina nanai bendan tumekken doke to sama baseneneta tonna ende kuli pute tonna ombo maka busa lapaosa balatana lan pada malilina di mangkasa benda mi balik itu meken doke Sultan Hasanuddin Pagantianana to sama baseneneta to sangkalapanda to dolo dadinta dia masang pangaliliran na pada madilu daenan di palopo Pagantianana tonna endek kuli putih tonna ombo omata busa lapaosa balatana di yomo padang adilu sama pangaliliranna padang adi palopo tu meken doke patalagu siya yoga tu sama bas senedekta saweri gading Pagantianana pakapanna ade tonna endek kuli pute tonna ombo omata busa lapaosa balatana lan pada madile pongan bulan tanah matahari kallo pada ngadito raya tukasanana anna bendan la tesaumanna padang kalim do bulanan ia mau digente pala sama katingina padang adile pongam bulan tandugo bewaranna padang kabar real luar tonna di tanotangna toallo nangina tonna di langka bataunanni mangge ikalaku lelean mangge ikalaku tuleranni weh salu singkit terus abi
nanai tibol rarana tonna dika tuban nanga penana pometiku pagan tianana todio mo padanga diran tepau padangan todingi bulan ni to sangabas seneneta to sangkala banda to doloda dinta digente pangloluan rarana patasiki paagan tiangan pagapanda sadio mo namay saun tanga nalalana umpolambanan tampo malolo dandanang tang kelok-kelok 3,000 siti ngayon todio mo padanga di 3,000 padanga narinding idok ito sa mga baseneneta nasalli imata tinaran to sangkalapanda todolo daninta digente pangloluan rarana ne bulu tedong to sa mga baseneneta siya yung kalamba pangarungan tungkasangan pagapan na sa itong tumaindun tutuntiang tenema kekeran basi iya tuda turiyana padanga di palawa tosang bali padanga di palawa padangan na todingi bulan ni tosang abas senene ita tosang kalapanda todolo dadinta ne emawa paagat tiananda pagapanna saya tongkon pemaindun ia pangaloluan rara na padanga di lelean nuran ia barang tanga bulana karing bubung tanga sore na kabung tuan na bulawan tasan solanane etang karawan todio padanga di Papua digente bumi cendrawasi tungkasanana toma lembang kuminaw gaun toma alobidaw salebu nolah talu tanete dua buntu sadiyongo namay sauntang analalami pasakena buang rapak na to kaubanan antalendu tamate tangan atong dugo para lisan-lisangka tilagot tamate kami pangaleo sama pangaliliran na padanga di tagari padanga natodingi ulan ito sama pas seneneta kantun bakun tungkasanana mingkarapaki tamate karampuan tongkol inde tongkonan buntunana tanamay tumanun bati umpanata rio Oke, baik, mantap. Iya, mantap. Ini di Balusu saat ini ya, guys. Kita di Balusu Tagari. Oke, Joderatus, ini di Balusu sudah ada judul ya, di judul tadi di Balusu Tagari Partisadan ya, begitu. Aduh. Lihat jempit ini. Oh, pakai diri kopi teh lah.
berjuang. Di mana ini bosku? Ini di Tagari, Balusu, dan Toraja Utara ya. Ada di judul. Kecuali kalau tidak tahu kalau Tagari Balusu berarti memang tidak tahu ya. Dari kopi bisa itu ya, taruh menit lalu buku beli kopi na. Kopi bisa oh. Iya. Kasih kopi dulu satu ah. Dari tadi itu mau minum kopi na. Taruh ada kopi kelas. Oke baik ya. Oke terima kasih bosku. Oke mantap. Ibu cantik kita, halo guys. Iya pas waktu itu ngomong. Iya. Barat tuh kuenangin bisa. Dia pernah kuenangin nang. Tak kuenangin nang. Oh. Oh ya teh. Oke ya baik ya. Oke baik. Ma cari bening-bening ini guys. Oke baik. Cari bening-bening. Ya. Nah, rupanya banyak bening-bening ini orang Tagari deh. Aku di Wampit. Oke. Nabire Papua tengah hadir. Oke baik ya Nabire Papua. Tengah. Banyak bening-bening ibu-ibu di sini guys. Belum ada janda di sini, tidak ada janda di sini. Tidak ada janda di sini, guys. Mana? Oh, sedang mencari. Oh, oke, baik. Mantap. Oh, teh, tang tinai ombak ompit. Oke. Oh, teh. Tangkina, umba. Oke, teh tangkina teh, guys. Teh tangkina teh, guys. Teh tangkina teh kopi. Teh, oh. Iya, anak kota tangkina, guys. Salam untuk orang Nabire bosku. Oke, Rudi kenapa? Nabire. Iya. Ah. Oke baik ya. Oke terima kasih lah Ibu cantik. Oke ya.
banyak balok di sini guys. Banyak bosku. Oke, takbiran selamat pagi, jelang siang, selamat beraktivitas dan berita datang dari Toraja. Sukses selalu, salam sukses dari Tanjung Salor, Kalimantan Utara. Oke baik, terima kasih Tanjung Salor. Mantap, terima kasih. Oke guys, ya. Tangala mataru talinga kami yang gamay rini pulawang tasakalan lantang taula bik. Tangala makarungingi ipa perangi kami makalima mi tarapanga di lindo bulan lan garuga ambulen. Apa di gua melo sa melo-melo na masokan sa masokan sokana pale temay tangkian suru pambaluangan ni tiladun daw may tungkonan kada di kambio santun lan telubak bamasangka na pumatanata nakipainan kaluwa tamas solanasang na pumalino patak na kanita may tanga masindung karangan diobatan nga di kaleta apa di kuwa di kanya to damani si dolong dian si tengkan lapo-lapo. Oke, dito na para ka Apyong. Weh, iyo le sementara di masa saraga guys. na katoda puno tengkor di kan Apyong. lila kumuan na di pampang iya lapon na di kunri ke diyo may patutup mga maramak pakilala tayo na kay mak pakaingat na pumatanata na kirara makamban na pumalino panta na may base si tuka rapu at natangapit nilakan at natangapis sa lisiyan katungkunan ta ikotabi oroko pang rampa na bulan hindi tungkunan tabi Yo, tabi. Di Bukadil, sama di basa udah kurunum. Yo, bapak-bapak. Sate na karapong pa, wala kanay ko. Yo. Ito le pag bukay ko termos mi baway na. Bapak-bapak ito nang kaina, warna hidaw. O mo. O sudah kanin na mo, puro semangat. Yo. Yo, kan di way to sembaw ito. Langsung berkah guys. Weh, marasam teh guys. Wah, mantap. Oke, baik. Simpul yang Mak Badong. Salam dari Semarang. Oke. Mak Badong ini guys ya. Mak perangin kumi anak apa nate tomate pergi minda dong teh dong na keluar kacok nerian dong na mendedek abawan nampawan matan Kapan acara potong kerbau? Nanti hari tanggal 6. nerian dong mendedek nampawan matan Lusa ya, lusa tanggal 6. Dengan napa matan denong na netiren papa asli dengan napa matan Jangan lupa kesehatan bosku. Terus karena Masuli Taman Rusagi. Oke bosku semua guys ya. Terima kasih atas nasihatnya guys ya. Semua budak ya. minta terong tau denong na keluarga ne Kembar Gumi Makassar napa oi matan terong na keluarga ne Kembar Gumi Makassar napa oi matan Dalam dia weh aduh. Dalam jaringan nih ha. Tak dapat. minta terong tau Acaranya berapa hari nih? 1 minggu ya. Papa Ipon Gumi Makassar napa oi matan terong na Papa Ipon Gumi Makassar napa oi matan
Cis tayo mo tidak disabu. Tapi rangi solanasan. Baiklah, pengyomar dari pembelian napa mata. Jadi acaranya ini seperti biasa 1 minggu acaranya ini. Udah mulai sebenarnya Baiklah, Bapak Penny dulu kelari. lama sekali ya. Bawang Bapak Abner. Acaranya mulai dulu dari bulan Juni tanggal Baiklah, tanggal 9 mulai acaranya. Bawang Bapak Jaya. Baiklah, Bapak Yuyun. Rumai Palawa. Oke, main na keluarga na soroban na ko maksotik. Oke, baik ya. Baiklah, Bapak Dea. Batu Amal. Rumai Masamba. Nabawan Bapak Abner. Baiklah, Pasca. Batunya Ipon. Rumai Makassar. Nabawan Bapak Jaya. Baiklah, Bapak Kiden. Bapak Teddy. Oke, Salbertin salam untuk cuti. Oke, baik. Saya cuti. Timika. Kita di Surabaya ke Tutulan Kon. Oke, baik. Ya. Baiklah, Bapak Kiden. Halo. Bapak Kiden. Halo. Oi. Halo, guys. Baiklah, Bapak Kiren, Batu Edi, Jumai Timika, Nabawan. Oke, Rudi berapa? Ada kadepa bosku. Oke, baik. Awalnya depa di sini tapi belum tidak makan ini. Belum ada kesempatan makan depa ini, guys. Baiklah, Pak Nugra Jumai Pelawa mendedek, Nabawan Bapak Teguh. Wow. Baiklah, Bapak Yonatan Ramba, Pak Bapak Aldi Jumai Makassar, Nabang Pongpanesa. Baiklah, Bapak Nia, Jumai Jayapura, Nabawan Bapak Sofi. Baiklah, Mita, Batu Anto, Jumai Timika, Nabawan Bapak Jaya. Baiklah, Bapak Herlan Jumai Jayapura, Nabawan Bapak Jaya. Baiklah, Neel Romai Bolu, Nabawan Bapak Abner. Oke, baik. Pak Badong dari mana ini? Baiklah, Neel Romai Bolu. Badandan. Oke, selatan itu Badandan tina. Tuh Badandan. Luar biasa Badong Marasa. Baiklah, Bapak Herlan Jumai Jayapura, Nabawan Bapak Pian. Baiklah, Neel Romai Bolu, Nabawan Bapak Sofi. Ini masih di Tagari kamu bosku. Iya betul, Lisa kalau di Tagari ini guys. Baiklah, Linda, Batu Mama Maya, Jumai Buntu Limbong, Nabawan Bapak Jaya. Baiklah, Nelita Jumai Pelawa, Napangwai Matan. Wih, enaknya kopinya. Baiklah, Bapak Asti Jumai Timika, Nabawan Bapak Pian. Dari orang Badandan. Oke, salam dari orang Badandan. Asti Oke, Jumai nanti lupa. Jogarau, Nabawan Bapak Jaya. Baiklah, Bapak Inka Jumai Timika, Nabawan Bapak Pian. Baiklah, Bapak Kiren, Batu Edi, Jumai Timika, Nabawan Bapak Jaya. Badong atau Badandan. Luar biasa. Baiklah, Pengalir Jumai Timika, Mantap Badandan. Nabawan Bapak Jaya. Oke, baik. Mantap. Baiklah, Pengyomar. Oke. Oke, baik. Lari oh jadi nggak apa itu? Baiklah, Pengyomar Jumai Pemilihan, Napa Matan. Kalau betul.
Oh, tetangga dari Madandan. Oke, baik ya. Tetangga dari Sengal lah. Oke, baik dari Sengal luar biasa. Oke. Benar kok. Terima na katong konami Bulawan Apa bosku? Marampak temay kakendenan malalundun dio batang di kaleni yang gamay ri temay Kukumar na ito. sarapangapang Kumon eh. di kuwa dako patole ike dako nende morato jotanim pataru katong kunang talante kamadan dengan belamna makamban tongan buda tongan Kalau acara salurara kira-kira buku estimasi pakapan kira-kira na itu. rin bulan ada dian Babi. bati hijau Oke, may kalau babi tidak dihitung ya. lubak bamasak Terhitung kalau babi. Cuma yang lati-lati si dihitung. sonda ki Minimal si 24. pakarangan la si solon si pakaina lendur tamate Oke. adana katong kolan tiko tabe salama laku kalemi Nah, ini anta tuh. meri kiro ko pa babangan totongkon jong pesulunan tomario cambio santun pagantianan bulana anggato sangat siturusan saka sadia Ini tuak. Ayo. Oke, kamu dulu. Nih, kedua lagi kumulang dulu ke kami dulu ngiru. Iya. Ini tuh kok. Apa ini? Oke, ini kopi mbak. Susi bosera kopi terlalu tuh, susir kah? Tawal lo tahembo. Aduh, tawal. anggato sangat siturusan boleh handi rombongan jelas. lama pinna apa Yamato sangat siturusan sa karena papa rehan jomai manokwari mahabul yang bayi kundi Mantap. matua mitanda mali Ini lako tuak. papa nior sangat Ini siturusan belum. sangat yang Marah, karena Oh, aku orto keluar dulu. Sang seterusan sang yang karena Papa Artalita Jomai Timika Ma Apulian Bay Bonde Matua Metanda Malik na Papa Nior Sang seterusan sang yang karena Papa Teksi Tiumba Padang di Pangali Ma Apulian Bay Bonde Matua Metanda Malik na Papa Nior Sang seterusan sang yang karena Papa Tempat jadi Papa Baby Nagari Tilika Balusu. tu tono metanda mali illa ko papa ni orma pulian bay bonde matua sang siturusanna Papa Rio palopo ma pulian bay bonde matua metanda mali illa ko papa nior sang siturusan sangat yang karena sang siturusan sangat yang karena Dr. Mikael Batu Papa Dita Jomai Manokwari Ma Bulian Bay Bonde Matua Metanda Mali Lako Papa Nior sang siturusan sangat yang karena Papa Olitia Jomai Palopo Ma Bulian Bay Bonde Matua Metanda Mali Lako Papa Nior sang siturusan sangat yang karena Papa Claire Tiumbak Padang di Arab Saudi Maapulian Bay Bonde Matua Metanda Malik Lako Papa Nior siturusan sangat yang karena Neesulo Tiumbak Padang di Ranteuma Tutun Maapulian Bay Bonde Matua Metanda Malik Lako Papa Asulo duka sangat siturusan sangat yang karena Papa Adewi Ranteuma tutum Maapulian Bay Bonde Matua Metanda Malik Lako Papa Sulak sang siturusan sangat yang karena Papa Gio Ranteuma
tutuno ma'rendenan tenong tokonan laki metanda mali lako papa sulo sang siturusan sangat yang karena papa delon ranteuma maabulian bayi bonde matua metanda mali lako papa sulo sang siturusan sangat yang karena nek milke lan mai sangallah leatung maabulian bayi bonde matua metanda mali lako papa a cincin sang siturusan sangat yang karena mati bati inne pulong lan mai sangallah leatung maabulian bayi bonde matua metanda mali lako papa cincin sang siturusan sangat yang karena bati inne kombong lan mai sangallah leatung tutun metanda mali lako papa cincin sang siturusan sangat yang karena Loren timbak padang di kalambe maabulian bayi bonde matua metanda mali lako papa cincin sang siturusan sangat yang karena ne sombodatu tiumba padang di sumpia maabulian bayi bonde matua metanda mali lako papa cincin sang siturusan sangat yang karena lisuran nulande tiumba padang di nonongan maabulian bayi bonde matua metanda mali lako papa sopi sang siturusan sangat yang karena nek sira lanai leatu sangala maabulian bayi bonde matua tutu metanda mali lako papa sira sang siturusan sangat yang karena nek sisi lamai leatu sangala maabulian bayi bonde matua metanda mali lako papa sira sang siturusan sangat yang karena mama Pio Jomai Jayapura maabulian bayi bonde matua metanda mali lako papa sira sang siturusan sangat yang karena ibu bertatangyong tiumbak padang di batu walu sangala matang kian suruh bulian bayi bonde matua metanda mali lako papa isen sang siturusan sangat yang karena ne isen lan may tokisan sangala maabulian bayi bonde matua metanda mali lako papa isen sang siturusan ne tonga domemeng kendek maabulian bayi bonde matua metanda mali lako papa isen sang siturusan papa Alvaro domai tarakan maabulian bayi bonde matua metanda mali lako papa isen sang siturusan papa Dia mau ke kue nang itu. jadi Kue nang. timbang pada Iya, lima kue kali nang. tutup metanda mali Oh ini 28 guys, saya interpret harinya sang 28 nya. siturusan sangat yang Ecan karena pakila ya. papa Ecan pakila ini 28 guys. tokesan sangala maabulian bayi bonde matua metanda mali lako papa isen sang siturusan sang tiang karena yebe langyo lan may tokesan sangala itu metanda mali lako papa isen maabulian bayi bonde matua sang siturusan sang tiang karena papa Aleris lembaga pemulihan Oke guys. makanya nanti rumah tokonan lagi Mantap guys. metanda mali lako papa cincin sang siturusan Oh yang karena ya. hati Ada gadis-gadis di belakang guys. Ya. Gadis-gadis ini mantap. Mira. Apa? Nenek Sombodatu Sumpia maabulian bayi bonde matua metanda mali lako papa cincin sang siturusan saat yang karena randa jomai Oke guys ya. jomai Batam Sumpia
Makulian may problema tua may tandamali na kupapa. Iya baik. Live. Sa siturusan. Iya. Sa tiyang karana. Loren tiumbak padang di kalapit. Makulian may problema tua may tandamali na kupapa cincin. Sa siturusan sa tiyang karana Bapak Cindy. Bapak Cindy rande bawang malako. Mak rendenan tenong mak toko ng laki. May tandamali na kupapa cincin. Sa siturusan sa tiyang karana Bati. Mami, kau anak muda yo. Oke baik ya. Jago ada kastor tuh. Mantap kira. Oke baik ya. Makulian bay bonde matuga betanda malik lako papa cencen sang siturusan sang tiang karana Paulus Tangyo lan may tokesan sangalak makulian bay bonde matuga betanda malik lako papa isen yamato tu sang siturusan jong may babangan na lupa pamasak. Oke baik. Tanda may kartasan mabusa lagu kipo ambe, kipo indo, kipo siolo sang dadian maka lima na Neelius Buntulimbong tutono ma bulian bay bonde matua delan na bagi to sa sotepon mimi to situran dadi maaway mata Nanti lo. tungkasan Boone. Lo tama kaya binda. utole pa pamatuan di Neelius Buntulimbong Oke baik ya. belan na bati to Ingat sa ya, satu sotepon oke, mimi jangan to ratus ya, situran oke, dadi kita jaga kesehatan dulu, bulian guys. bay bonde matua Ini Pak Boy mata tambahan rombongan yang untuk sang siturusan na Dinda Jomai Papa Dinda Oke, kopi-kopi dulu. Kan. Mantap. Oke. Mantap guys, ngopi-ngopi dulu. Nah. Oke, ada kue nang-nang guys. Kue nang-nang. Kue nang-nang nyata warung anta. Oke. Wih, mantap. Seruput dulu. Oke, baik ya. Keluarga dari mana ini? Palawa. Oh. Palawa. Oh, Palawa. Oke. Itu ada fungsinya. Adik ya ibu itu. Oke, baik ya keluarga dari Palawa ini. Oh, Palawa. Oh, tidak saya ke Palawa, saya ke Palawa. Oh. Nah, Palawa di mana ini? Di sini. Saya dan toh. Oh, saya ke Palawa le. Oh, begitu. Oh, Palawa. Oke guys, ada rombongan masuk lagi nih guys ya. Palawa Manuk. Pintalun pernolu bama sangka. Penda apa aki palina inde di pasang binti rangkai kalua. Ada ilan. Pagapannya. Matele diumbake mai adalah tungkunan. Maafin na apa adon loko temai. Lasukan daurena esungan bakalan. Oke baik, saya masuk dulu ya. Sena iya na sena. Lain iya na lain. Keto di bangan na isang. Ada tawar kah? Ada tawar kah? Oh. Kay na nga to di ba palumpun ni Bisaya. Tungka batiro tiroy lago. Tungka tapata pay mata. Tilokon loy rara. Lanteluba bamasangka. Teinde tasike bode-bode.
lan te pangaramba bulan inde tong kunan butunan mai to di kumbungo daw mai banua nenekna to di tibus sanan daw mai tong kunan todolo dadi iya mo digente to si gambi kabusungan lan padang di sangangula manute di saabu tong konan datu baine to dikasiri mata bubunna to dikatang katondon turunanna iya to mamma alan kulambu mandigina iya to matindolan palang kararana to tama di pairi angin to tama di pasimboy darindi to tanurang yarra puno kumareko pembasian to tama nalambi pero sokalando ketibun kaiba bakarua ketikil langi pentiruan silan nanan Sabi, babakan na, ya. iya mo ditektenan labo to sareala atenanianna lalembang abas setangana Halo, Nenek. dianduran kabombonan rara iya mo dipentio mananni tananan temalinna di pasangan Oke, tinggi baik, ya. gaya ngadiaru pulauan tasak Oke, baik. tong dikasih datu nenek Halo, dikatang ke Ampulembang anda tong ditimba dan dana sangka anak nenek dialah isunan pa-apa eliana tuna anturia kana tungkonan layu kaero paagan tiananna sulaya kalamba komisi baru barana iya to mamma appena mile to matindo balian to si kambi isong tanadian gilo to mamma lan kulang bumanigi na to matindo lan parang kararaan to tamadiola tinayo mo ko na to tangilumban sade kanang kairita to dikasiri mata bubuna to dikatang katondon turunanna to tamadiola pokok na to tamadilumban tinayona iya biar nagalewa rindig pokok na iya biar di pelambangan sade karang kairita Nolan. Halo. langan pilihan de pala inde ko kurang butaruno iya tidak turia kana pongkonan lain lesukan daurena esunan pakalan nuan nolongan pagantian saya tongkol pemain turtun tian tene mga kikiran basi tontoy arandan na lagi tunisong ikura pa ka nalelean nuran todiyo pada nga di Arab Saudi nanay tumabak ade ito allo nangina tukula di pelendong pirampara
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadio na may santang na nalalanda algo mabasigulan megkarapa dio barang kamabulan na Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bila na malipongobing kaadaw malulangan nalipusan na kasali nene tumeng kanulako unula tua sanda parayasang kamo-kamo analindu iya pale etama pada matuo balo oday ng tumbuku-buku digente tondo ko lepongan bulan tanah matahari kalong. Sini kok. Duduk di situ. Iya mo padang umpo tampo matoto randanan manda umpo matallo kadatuan matallo umpo lukalumpang anna umpo pollo basanan uway sa lukaluan Tanah Toraja adalah pada sebelah barat daerah pantai dan pegunungan di mana gunungnya kuat dan pinggirannya teguh. Daerah Mandar Mabuju pada sebelah timur dan dengan kerajaan Lu atau Warak pada sebelah utara ujung Galumpang dan pada sebelah selatan dataran di mana air sungai sudah mengalir. Saya tongkon tomaidun pangalaman darahna pada ngadi borongan di daerah di tandungan ni tolau padang kalindo bulanan digente talulin bangenan dasi kaganda sama pangaliliranna pada di Makale pada ngana tu dingi bulan ni tu sama pas sineneta tu allo nanginang tu kula di Pelendo diram para tonna pakoro kolondo pena batu laulu tu allo nanginang lan pada ngadiran dan batu digente epong kalua tonna pakoro kolondo mo pandangan mati palan pada madini